Ubaba Moyo ubekhona kakhulu kwezemfundo singathi educationist uhleze khona la namhlanje. Moyo kuthiwa kuyakhangela kuyacwayisiswa kuyahlolisiswa i-review le ye-curriculum uthini ngayo le? I-review le is long overdue. Uhulumende vele into yenza uqala yayivele imboza. Abantu bachitha isikhathi esiningi bekhangela into zekhala. Imali echithwayo laphana lesikhathi esichithwayo awuhambelani namamarks akhona 30% ususuka lapho. Abanye abazali abala access to data, ezinye izikole azila access to data, kuyadura kugcina ngabazali abasebenzayo khonapho. Sifuna ukuthi curriculum futhi nxa benza review beke bekhangele ukuthi kule language groups angu 16 ku constitution. So i-cultural heritage yethu ayikhangele zonke indimi labantu abavela kulezo ndimi. Besihlangana kwenzela ukuthi sipromote i-national unity lokubambana elizweni. Singakhangela ukuphela uhlangothi olunye. Okunye futhi silindele ukuthi i-history curriculum yethu iguquke. Itshengise ukuba izipra lezapho lazo zaphatheka kwezombangazwe. Khathesi sokukhona ngani izandla lezandla kuphela ezalwayo. Silindele futhi ukuthi curriculum entsha iphe lanxa kule khala kusale kule 1 per subject. Khathesi manengi kakhulu. Esecondary futhi le 1 iphe umntwana indlela yokuthola i-career yakhe ibe imdirector khonapho. But lokho kuhlanhlathika ngalonke ngibona kungazi kusinceda ngaleyo ndlela. Sifuna futhi ukuthi uhulumeni nxa ezayenza i-review ekefaka imali kulokho kuyinto kwakhona, so that abantu bephatheke kuhle kube le workshop eclear lama stakeholders aclear, engasiniki imbuzo yena ufuna ukuthi siyiphendule kube yithi simtshela ukuthi sifunani. Khonokho yizinto eziqhakathekileyo yithi. Kambe bazakuzwisisa yini abazali abaningi njalo besithi into le nje ukutsho kwakho bafuna itshintsho? Ubonani bazatshintsha yini kumbe kuizaba nje le? Ayi lamadoda la uhulumende izicitha zingamavimbanjele angikholwa ukuthi bazatshintsha vele. Lokhu ngubona kwami izaba nje ukuthi bebebuza abantu bona vele balempendulo zabo abazifunayo. Kuqakathekile kodwa ukhuluma ngakho ukuthi abantu bazi ukuthi le lizwe lalilwa langabo zapho labo zipra labanye abantu asozana kuphela. Kambe abantwana njalo befundiswa nganxanye kuhle yini abantwana baseMandebele? Hayi awukuhle khonokho. Kungikhumbuza khonokho ukuthi kufanele ukuthi sibe lento okuthiwa yi-peace studies. Abantwana befundiswa weGukurahundi. Siphe lama examples avela eJelimana ngesikhathi kubulawa amaJuda nguHitler. Siphe lama example aweRwanda. Sibese sifunda futhi la ngoweZimbabwe kweRwanda ukweGukurahundi ukwenzela ukuthi singabi lempinda owayenzakalanga ngaleso sikhathi. Ngoba kubaningi abantwana especially kwele nationalland abangakwazi ukuthi wakusenzakala ngaleso sikhathi. Abacabanga ukuthi thina sasidelela nje. So kuhle ukuthi sibuyele kuleyo mbali siyilande kuhle ngeqiniso layo yonke. Ngoba nxa sikhuluma ngezombangazwe sisuka khona lapho yaqalisa khona sizofika post independence iqiniso lifanele liphume abantwana bebekwazi sibumbe isizwe butsha.